Kisang balang kibedon hapok kalama jongka Confederation of Meghalaya Social Organisation Komso ha kasithok dian jokata yo ila penlong ya ke jingwa ikilama yong haki kali bat hakeleng ki benta jongka jela ban penpau ya kadak jongka jing persha halo ke jing penslam jongka sarkar pedeng ban shimrai ha ke ban pentri kamno ya ke line permit ha ke jela Kinong elam ka Komso belalam da keseng Nyautrap Youth Council lelum dang step hamat pran ha ke bakila sedang ya kejingwa ikilama yong kum kejing sedang biang ya kejing ki ban pen mau ke sarkar jela ha ke baide bat chimkhia bat banlit tenro ek sarkar pedeng bakan pentri kamno ek line permit ban ai jing ya dai ki trai ri trai muluk na kejing wan rung ter thep jing ki brio ke ban sabar ke jela Kibor punya distrik kila perking bahai kejing pahara hakeleng kejaka ban penti kena bagan kejing ki kanam penmi ya kanu ko huri hura kaban kata ke syongsuk syongsan hadir kini kinong elam bagi khot jangka Komso kelayat pat ba nomot ran chakandai lat bat hang niru kilawa ikila mayong bat kejing thok baper bandawa pentri kamno mardor ya ke inalain permit u presiden ke HANM uba alam prang kharbani habai kran bekilat patai kubor ulong bagani kejing ki ke bajai-jai ke dai tang kejing sedang balada ke sarkar jela kamshim kya ka baidai bat kejing dawai ke inline permit ka Komso kan penjor syo ikejing ki na rok sautrik no pra ban penbor ke sarkar pedeng ban pentri kamno ya ke inline permit ulong babro andro pongut ki MLA ke jela ke debanet Delhi ban dawai ke inline permit ke sarkar pedeng om syo ban let hi tang menteri rangba ne tang usembut menteri rangba ke jela kan ba vice president ke HYC uba don boklang karlengdo ulong bakum kisang halang Kim Shim Lasyong Klikti hakabaide bagi jing dawa inline permit. Hendrai kilale je kendo ikinong elam jong sarkar jela yai budien halor kene jing dawa. La saufla telik tam kisnam. Balai bah pandai selok. Garsuson kelapas la cisam tam. Kemud ayu balai jayu. Yeto. Lada ka Manipur, lada ka Arunachal Pradesh kayo balai ka Meghalaya kamiyo. Balai hato ka Meghalaya kamdai mo kawai nag start po jong India. Lada ka Meghalaya kamdai kawai nag start po India kan ba siya kay. Kena mangin suto. Bat kum ka Komso bat kum ka judgment reu ngimla ban priang ya kane kajing kensting bat kane kajing bom suit nyau jong ka sarkar India yang ngi kum ka judgment reu kajing bom suit nyau jong sarkar India yang ngi khmat ki jongi kajing bom suit nyau jong ka sarkar India yang ulai pholak ngot nong jong Meghalaya kajing bom suit nyau jong ka sarkar India ya kajing ki jong ka sang balang nado ki por manswa hadu menta kai kane what is this nama kata Komso ka ken da besai bang ngimla syuk ban susngap ngimla syuk ban pajkai ni jing jong kejaj menreu nama ngilong kinong elam ngihap ban yakun ngihap ban yaksaj ya kapateng ban sakha bad ya kapateng ni kalawai jong kari berkejaj menreu Kani kejing ki jong ka Komso kala trai kamru ha ka distrik ribhoi ha ka bakinong elam bat ki khot jong ka HANM ka kop bat ka HYC kila penlong da kejing ya rally bat ra lama yong hanung po ban pha ka khubor sya ka sarkar jela bat ka sarkar pedeng bagi de ban pentrai kamno ya ka inline permit ha ka jela nalor ban pelong ano ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Amendment Bill arjar arpo kani kejing ya rally kelas sedang namadan paham siem shadow ka office u district transport officer Burom ya kasur jongi ki ritpat ki basa hapok Meghalaya lada ya ka Manipur ya ka Nagaland Arunachal Pradesh bat Mizoram kila ban ai ka ILP ngibu ya udak jingkeli ke ipat ka penlong ipi ban penjenjar hadu kata-kata ban puson ban penlong anyo ya ka ILP kat kendai trik unok pra arja ka kendai ka State Assembly unanimously ka pass ka resolution Henry hadu kan ka kenti ka pemerintah dang hap ka ban examine ban introspect ka ILP hapo Manipur very sudden nyimyoi bakadung kata kajing petap ki benai ki snem ka ipat ka penlong pat yang kum ka jela bagi hap ban soksat kat ne kan nga ditang kajing kerpat lada ka sarkar MDA ka sarkar BJP kam kwa ban UI kino ki andras hapo jangkari per ka jela smoba respect the apparition of the people of Meghalaya